kurikirana ijambo ry'ubwenge buhanitse Ryakiza Ubugingo wasanga kuri YouTube channel yitwa Eric Ubuntu bwa Yesu TV. Please follow the word of the highest wisdom that can save the soul on YouTube channel called Unique Grace of Jesus TV. Urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 6. In Galatians chapter 6 verse 6 handitswe ngo, it is written, wigishwa ijambo ry'Imana, whoever is taught the word of God agabane n'umwigisha ibyiza byose, must share with his teacher all good things. Ndashaka kukubwira mwene data uri kutumva ukurikiye, my brother and our listener right now, I just want to tell you yuko tugiye kugabana ibyiza byose, that we are going to share all good things. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. May heavenly God bless you so much. Nitwa Hatumimana Eric. My name is Hatumimana Eric. Reka twige bene data. Let's learn, our brethren. Umwuka wera atwigisha. May Holy Spirit teach us. Dukeneye kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. We just need to know godly plan upon our life. Dukeneye kumenya imigambi y'Imana ku buzima bwacu. We just need to know God's plans on our life. Ni gute wamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe? How can you figure out the plan of God on our life? Imana, God, izashura umugambi wayo ku buzima bwawe. will reveal his plan upon your life. Niba witeguye kuyumvira. Only if you are ready for obeying him. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. May heavenly God bless you. Kutumvira, disobedience, bituruka kutizera, is actually resulted from unfaithfulness. Abaheburayo igice cya 3 in Hebrews chapter 3 umurongo wa 18 n'uwa 19 verse 18 to 19. Naho kumvira, by obedience, tubiheshwa is given to us no kwizera by faith. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 5. In Romans chapter 1 verse 5, urabihasanga. You can find this scripture there. Dukwiye kumvira, so we should obey, kuko muri Yesu, because in Jesus twahawe ubuntu bwo kumvira. We have been given the grace of obedience. Tugiye kurebera hamwe inyungu zo kumvira. We are going to see together the benefits of faith. Imigisha y'Imana, the blessings of God, izanwa no kumvira, are actually brought by obedience. Urugero, Abraham. For example, Abraham. Reka dusome. Let's read igitabo cy'Itangiriro, in the book of Genesis, igice cya 26, chapter 26, umurongo wa 4 verse 4 to 5. Itangiriro, in the book of Genesis, igice cya 26, chapter 26, verse umurongo wa 4 n'uwa 5, verse 4 to 5. handitswe ngo, Bible says, ngo kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, ngo kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, ngo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije byose n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Imana ibaho umugisha cyane. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and give them these lands, and through your offsprings all the nations of the earth will be blessed, because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands and decrees and my laws. Gusigwa amavuta, being anointed, bizanwa no kumvira, is provided by obedience. Kunesha, so overcoming, bizanwa no kumvira, is brought by obedience. Igitabo cya mbere cya Samweli, in the first Samuel, igice cya 15, chapter 15, umurongo wa 22, verse 22.
reka turebere hamwe ingaruka zo kutumvira. Let us look together the impacts, negative impacts of disobedience. Kutumvira Disobedience bigira ingaruka can lead to zo gutakaza ubutware. the loss of your authority. Urugero, Adam. For instance, Adam. Itangiriro igice cya kabiri, In Genesis chapter 2, umurongo wa 15 wa 16. verse 15 to 16, Iyo Adamu aza kumvira Imana, if Adam had obeyed God, tuba dufite ubutware bwo kudapfa. we could have gotten authority of immortality. Kutumvira Disobedience bizakuzanira akaga gakomeye. will provide you with a great trouble. Abarewi igice cya 26 In the book of Leviticus chapter umurongo wa 26, 14 verse 14 kugeza kuri 18. up to 18. Wasome urabibona Read it there, you will find this. ingaruka zo kutumvira. All the impacts resulted from disobedience. Kutumvira Disobedience bishobora kukuzanira urupfu. can bring you a death. Kutumvira bishobora kukuzanira urupfu. Disobedience can provide you with a death. Umuhanuzi A prophet utumviye amategeko y'Imana yicwa n'intare. who doesn't care about the laws of God is killed by a lion. Igitabo cya mbere cy'abami In the book of 1 Kings, igice cya 13 chapter 13, umurongo wa 15 verse 15 kugeza kuri 26. up to 26. Imana God izahishura imigambi yayo will reveal his plans niba witeguye kuyumva. only if you are ready to obey him. Tugomba gukurikira Imana, We have to follow God nidukurikire ibyo dukeneye. instead of our desires, our needs. Isi izahora This earth will always be in needy. ifite ibyo ikeneye. Will always be in needy. Isi izahora The earth will always ifite ibyo ikeneye. be in the needs. Imana itanga amahoro ibaha umugisha. May God providing peace bless you. Abakurikiye ijambo ry'ubwenge buhanitse ryakiza ubugingo. For those who have followed the word of supreme wisdom that can save soul, Kuri YouTube channel Eric Ubuntu on the bwayo. YouTube channel called Unique Grace of Jesus TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. May heavenly God bless you a lot. Amazina y'uwo mwaganiraga The names of the speaker, of the preacher today, Eric Hatumimana. is Hatumiman Eric. Imana ibaha umugisha. May God bless you.